Union Minister Karbing Long upon Tharvikimen Pakloji Bonpu, Ratcholang Proamat Chepon today. Hempreg ng PPT ke Greater Nagalim Chekroidon Tekte Pusi KSA atum pen kehang padu. Keroni Rain Sangkang Ingnamray Komatum Chilong Johnny Kenneth. Cardon, Karbi Primetime News along pen Berta Tanbang Nili, Chisong Teron, Nonarjuika, Berta Angton Pen. Member of Parliament, Kilik ng Tibok Ong, Karbing Longarlo Union, Minister, State Minister at Tumithangasong, Kachipahay Jiapat ng Kisun Panglumtet Tanglo. Pre ni Python Cap Arni Ada Porpai Krenia Porpen Dipu Joycing Doloy Auditorium Hall along Union Law and Justice Lapan Information and Technology Minister Nang Humri. गरीबों के साथ जुड़कर आम आदमी के साथ जुड़कर उनके विकास की बात Mayalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Ahin Pen Karbi Anglong Lapen di Mahasawapan Article 244A Nang Pinangji Direct Funding Lapen Karbi Anglong along Rikit Hitan Ajok Dihinamu Nang Pabad Nang Jipura Lamthe Jaipon. During his visit to the local Karbi Anglong public meeting, and then by LK Ji during his visit to Keroni public meeting Karbi Anglong. Therefore, sir, on behalf of the Hill District of Assam, appeal to you to use your standing ability exercise, influence our government to implement Article 244A of the Indian Constitution. Lapen Union Minister Ravi Shankar Prasad Arideng, Pinpur Alo Pachirdun, Bonta, Karbi Anglong Lapen di Mahasaw Arada Panding Duk Memealam Abangke, Union Minister Prasad Ahin Pen Karbi Anglong Apan Thang Akime Kaning Jetekang Ave. Karbi Anglong Lapen di Mahasaw Arada Tum Kachong Hong Prong Tharve Kemen Tekang Jima Pu Tekang KC Delhi An Chapon to that. चल रही है इसलिए वो लोग इंटरलोकेटर लोग बातचीत कर रहे हैं तो बीजेपी की तरफ से एक गुड पीसफुल रास्ता की ओर बातचीत चल रही है उस बात को कंक्लूड होगी सर व्हाट अबाउट द आर्टिकल 244A सर वो राजनाथ सिंह जी भी बोले थे सर प्लीज सर व्हाट अबाउट द आर्टिकल 244A जब आप लोग का सरकार आएंगे तो 244 वो इंप्लीमेंट करेंगे लेकिन अभी सत्ता में आप लोग का सरकार है तो इसमें क्या इस पर हम लोग चर्चा करेंगे ये मैंने बताया आपने देखा होगा प्रदेश के मुख्यमंत्री से केंद्रीय स्तर पर Dipurong Supielong Union Minister Kevangji Arni Pacheton Dunsik Karbi Student Association KSA Hin Pen Armu Chejeng Padopon. KSA Hin Pen Chabatir Piponsi Pray ni Python Cap Arni Anarlo Porpai Isia Porma Lompen KSA Metanga Sai Hempen Karbi Anglong Deputy Commissioner Sai Hem Alongan Arni Arve Charsi Lun Pen Armu Chejeng Asai Dengpon. Joycing Doloy Auditorium Hall along Union Minister Ravi Shankar Prasad Kewang Arni Lethosi KSA Commission Sama Kitchen Sompa Pangolo Alam Tungali Putat Project Lapen ke Alang itu Article 244A implementation kali ada potsi alang tumno astame ni kan samsi di pakansi pini lapan so amit hang asai hema kompe Bharatiya Janata Party Karbi Anglong District Committee asai hema paliji panalang itu proses bang Stefan Teron pendiri notis nomor Karbi India Prime Minister Narendra Modi Aphan Panongsi Hauraghat SDO Jyotirmoy Daimari Arideng Pinpur Alo Pachirdam. Narendra Modi, Prime Minister of India, New Delhi, Alamibasi, Itung Pinila, Sony Lamputa. Hey, isi bangke inclusion of Karbi Anglong and Sil, so long le. Nagalim mana so keparlu lah sebagai itung foto lah bangke koin de. So lam, again, ini lam bangke itu mana di Maste. Tu foto adi pihak sama Pinpur Alo along Karbi Anglong Lapen di Mahasawapan Indian Constitution Arona Teng Pen Article 244A Nang Pinangji Lapen India Sarkar Pen NSCN IM Atum Angbong Lamdon Kachatok Greater Nagalim Aputak Chedondun Tekte Pusi Pinpur Alo along Jongpon Laso Hut KSA Mai Pubijoy Bay Pen Kaning Jepon Atengke Karbi Anglong Apan Greater Nagalim along Nang Parlo Pon Pia Prang Hemprek Nang Pidet Hapusi Ningje Artinya sungguhin pen itu ledak kepan. Ini aman ledak posisi punya disupis, disipin lapen mate. Narendra Modi pun itu macam lebaran nam samison dulu. Ini lama nalo isi bangke. Nagali belum lagi tu non
on central la pen NSNI among nas bot tos tu no hala bang so tos no Karbiang la pen NSNI long le ke parlo porman le tu ivi chirot tu me la bang ko yunde aban ke so soni lamang lo implementation of article 244 la bang so issue ba state government la pen central government la bang tu non delay techniques claim mo jone dil tum bhana baso ekipi pere khala baso lam itum dak che songo athema nangali me nong la nong jose dunai bute il tum bhana autonomous state khala baso ki panong bang government of India ba implementation la bana na puri vek na athema autonomous state jong na pete bute Assam government ba central government ba la lo itum bhan itu protection ji itum de land right pen do cultural rights do Halaso rights protection mon jay itu mo kado protection on Assam government la central government to siu nanja this makes sure that Karbiang pe asitana kali mon ke parlo la bang tum don mar tum itu atos mo la tum agreement bang rata no expose nahi rata no expose la bang ke ana itu anti people agreement bang kali det nanji la bang ke welfare of the people of the Karbiang no MC thala la bang West Karbiang long Kiruni rain sangkang tumi langsu ahawar pen ingnam rai komatum preni phai inko reserve arni chilong Johnny neplong pusi birta longdon Jirikindeng pen kilometer ingkoi sose Meghalaya hoy kedaya long si ingnam rai komatum laso achalong Johnny kokpon long Thengpi kachong hua bang phua tum thengpi kesan lapen kero ia phan si chelong aphan kachiki puta ingnam rai komatum pherang ke aphan than pachini tumi langso hinanat duty dam bom hotsi ni tumi stawa tumla chelong hai mane thengpi bung bom hoche tongun se alang tum hodak pen nep dun cheklo sitami amuni ta tum bang achar pen alang tum theklong prang muna ka jok alang tum bang katlong joi lo si munit bang long ge delo si chelong joni bang dak len surface long mat nang pathai delo Nomnalam so por phandhi na parman birta moington ponik seneng Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Sanesh normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 9957170867. Atul Kimi Outlet opposite LDRB Difu Karbiang Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo.
Lasinang litum arniwang kenang sot kecuason lapen thesre alang hithi gulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajang thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ওয়াটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ওয়াটাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Dihinamo phipothot bertalong wangthulo langhin pen kilometer crepe hosusi kahilu jaiponga hawar along okpran kelang asaihem ningkan crepe hosusi aprang benta doctor nurse lapen chokumaratum amina sai kacheklem damwang vedet jok jaipong arat misen okpran kachelang adim avidet lupusi radatum pen klarda galamthe pachini Labang sosi ka chilanga hemalong me lang lapen kaprek kenang solason lapen jose met pen ke dua dim mate quarter hai hui awi ki repon tu penan parta akimia hem ki kim ki rang pon tu japan sai ki deng pon pe dera jok chokomaratum ke dua dim anta awi detlo hum krenia quarter hemalong bi phak chainong ke dua dim sonsi mandetlo lapen ingnam pia sonsi non ke pamandetlo jaipong arat mesen ok pran ka chilanga war sai ka vedet ajok ong dung aradatum ka siksak lapen katora chak nang rinti lopusi radatum ningje pon rinti lapen non ke do bom parivartan BJP Karbi Anglong Autonomous Council Ratcharia Songja Pola Pena Songja Piatuma Phan Mesen Pen Jaipong Arat Okpran Kachilang Avar Sayaphan RDN Pon Serak nang ji pusi ong dung aradatum chuning ripon rinti non kabathua berta arjek tha Karbing long athare amrit rongpi National Badminton along kachapati dun jia phan apuna chak chokdon lopusik Ladakh kat news along berta nangle Karbi Anglong athare mate Dorsing rongpi lapen marriage rong parpia supo amrit rongpi National Badminton kabathu dun jia phan apuna chak choktanglo alang liphai kuni plipen nearcap arnian Maharashtra Nagpur along kapadoji a badminton national along chapate dunpo laso kachapate along amrit lapen ajirpo Anurag Gogoi banghini veji asam angbong pen kachapate dun longji Pini Karbi Primetime News abang kelapon sikang ton poniglo laibom the cut news na 2 minute me kurang thu